Mihin kimmai. Yeah, Ka yeah, yeah, vai yeah. Ka tota waesa, yeah. eka puriti. And kāre ai rei tīpako e te mea i te whakapā. Piha tēnā. Kei koe whiti. Ai, nā te mea koene te mea i roto i puka Oh, ne. mai ko whakaaka mai te mea. Engari katoa i te anō heo tēnei. Yeah, Yeah. ka whakawhai te ki te Yeah, yeah, yeah. whiti tuari nei. Yeah. Okay. Koe rā nohi. Okay, so. And then, yeah, nā wei, pai ai. Yep, kei te vai. Ka vai. Readings. Oh, yeah. Judy and Elliot, Pai. Yeah, pai which ana. still turn up. Mena ka tino teitei te mea wāta Well, they're reliable. Well, Māori arahi. Ka tino. And then ka reo hāpai ana. Okay. I ono wā. Yep. Yeah. Vai. Mahi Māori organic is. Yep. It was like, mea tau ki te. Karo, mā tētai reti, like, oh, no. Who? Can we? Nei, ko ki mai tā tatai, mandi ti ori. O mana tale. Do you want a mic on your guitar and on you, or what? Ka whihia tautou. You guys do it like that? These So you'll be standing though when you... No, haven't got a strap, so probably not. Oh, and I'll take that. Oh, yeah, all good. Just probably feel more comfortable without a mic. I don't have to sing with an inside voice. It's a challenge, singing Yeah. in church is singing with an inside voice. Because I'm used to singing with a kapanga voice. Yeah, tika. Sorry, Bishop. Morena. Morena. But I can take them off if you want anyway, because I can Oh, you'll hear it. Yeah. Kaua e neke i tēnei, darling. Kaua e neke i tēnei, darling. Wait for it. I'll put it on mute for you guys.
haere mai, nau mai, e ngā iwi e, haere mai, nau mai, e ngā iwi e. Ko tēnei te rā I hangaia e ihua, nā reira he mihi koa, he mihi hari, he mihi aroha, he mihi matakuikui ki a koutou katoa. E ngā mate, kua haere ki tua o te ārai, haere mai haere, haere atu ki tō oki okinga, haere atu ki te ringa matau o te atua. No reire I ngā mate, koutou ki a koutou. E tātou te kanohi ora, tātou ki a tātou morena, morena. E ai tā ihua, e ngā koutou, e ngā mea e ngengi ana, e taimahana, haere mai ki au, māku koe e oki oki. Jesus said, those who are weary, those who are burdened, those who are tired, those who are heavy laden, come to me and I will give you rest. And so may today be a restful time in our spirits together as we soak in the lights, the wairua that the lights provide, the wairua krihimete, and even the wairua mahana, the warm spirit of togetherness as we sit amongst each other. I note there are some manuhiri ki au nei, engari kaore e kore, he tangata whenua ke koutou o konei. Nā reira e ka mihi ka tika ki au koutou. Whaiagi Smith, tēnā koe. Koutou katoa e ngā kanuhi hou. It's beautiful to see you all. What a good day to be together in the Lord's house. Te ana tapu. Nā reira, would we please stand for our first waiata, our waiata tuatahi. Thank you, Neihana. Thank you, Koruatahi. He honore nui e homa. E te whānau a te karaiti, ko tātou nei tōna tinana e mahi nei te ao. Nau mai haere mai ki tōna ahurewa tapu. E mihi ana ki a koutou kua karangatia nei hei tote, hei māramatanga mo te ao, I roto I tō koutou tohinga.
Kia koa, kia hari, whakamoimititia te atua, te kaiho mai o te tumanako, te kaiho hau i te rongo. Amine, kia hari tahi tātou, ko ihu karaiti te māramatanga, te mātāpuna o te ora. Ngā mihi, e tai e koutou te noho, e noho. Kei aia te whakamoimiti, te kroria i tonoa mai nei e te matua, hei whakahau i te ao, hei huri te wai hei waina, hei whakatahuri te ngākau, kia tū tapu ai ki tōna aroaro. Tā pai atu o tātou ngākau kia te karaiti, nāna nei whakatinana te kupu, hei toko i te ora, kroria kia koe e te karaiti, whakatapua mai mātou. Ko te karaiti te wai ora e horoi nei e whakahau nei ngā mea katoa, ko ia te taro te ora, hei kai mā te hunga ma te kai, hei kaha mo te manene mō ngā kaimahi. Nō reira mātou ka tāpai kia koe, ia mātou whakamoimiti, mō rangi nui runga nei, mō papatua nuku e takoto nei, mō ngā maunga whakahi, mō ngā puke kōrero, mō ngā taimihi tāngata, mō ngā moana e hore nei. Nō runga ngā ho maitanga papai katoa, tukua mai kia ai o ngā rangi i runga, kia tuku te puehu o papatua nuku e takoto nei, kia whakapapa paunamu te moana, kia hora te marino ki Aotearoa whānui, kia whakapaingia te karaiti, mō ngā tūpuna mātua, mō te hunga tapu, ngā tōtara whakamarumaru, ngā toka tūmoana, ngā kākā wahanui, ngā puna roi mata, kia tia ho te māramatanga ki a rātou, kia uta rātou moe, kroria ki te atua. Ka pai, kua tai ki te wā o te whakaka kāna ratua whā. We've come to this part of our tikanga where we light our fourth candle. So may I please invite Josh, Joel and Sam to come up and light that second to last candle for us. Ngā mihi koutou. Ka pai, paps. Ka pai, thank you three, thank you very much. Papa Hori has let us know that there's different tikanga for what each of these candles represent. A little bit of love, a little bit of hope, a little bit of peace, perhaps a little bit of joy. I wonder if one of our experts will extrapolate on what the fourth candle is today when they get the chance. But we appreciate standing in the shadow of that tradition. Thank you three again. Ka pai, now it's time for te hohau I te rongo. E te whānau a te karaiti, I te mea kua hara tātou, whakatata mai ki te hohau I te rongo. He aroha tō tātou atua. E te atua aroha e mōhio nei ki ngā mea katoa, whakaarehia mātou I roto I o mātou ngoikoretanga. Aroha mai I o mātou takanga ki te he, I o mātou whakaaro, I o mātou mahi, tohu I a mātou. Mā te atua e muru o koutou hara,
kia mau te rongo. Kia koa, kia hari, ko te karaiti te aranga, te tāroe o te riri. Ko te karaiti te pauheranga waka, whakapainga te atua tō tātou kaihanga, whakapainga te atua tō tātou kai taurima, whakapainga te atua tō tātou kaionga ki te ao whānui. Ngā mihi, I invite our readers up to come and read for us now. Ngā mihi. Beginning at verse 10. Later the Lord sent this message to King Ahaz. Ask the Lord your God for a sign of confirmation, Ahaz. Make it as difficult as you want, as high as the heaven or as deep as the place of the dead. But the king refused. No, he said, I will not test the Lord like that. Then Isaiah said, listen well, you royal family of David. Isn't it enough to exhaust human patience? Must you exhaust the patience of my God as well? All right then, the Lord himself will give you the sign. Look, the virgin will conceive a child. She will give birth to a son and will call him Emmanuel, which means God is with us. By the time this child is old enough to choose what is right and reject what is wrong, he will be eating yogurt and honey. For before the child is that old, the lands of the two kings you fear so much will both be deserted. Hear what the Spirit is saying to the church. Now we have our reading from Ngā Waiata of Warutekau, Tīmata i te whiti tahi. It's e aiki tana taitara, a prayer for the nation's restoration. Tahuri mai tau taringa e te hepera o Iharaira, e ārahi nei ia hōhepa anō he kāhui hipi. Whiti mai koe e noho mai nā i Wainganui i ngā kerupima. Whaka oho kia tau kaha i te aroaro o Eparima o Mānahi, a haere mai ki te whakaora i a mātou. Whakahoki ake mātou e te atua, kia mārama mai taumata a ka ora mātou. E ihoa, e te atua o ngā mano, kia pēhe ake te roa o tauriri ki te inoi a tauiwi. Kua whāngaia mai e koe he roimata hei taro mā rātou. He nui hoki te mēhua roimata kua hō mai nei e koe kia inumia e rātou. Kua mainga mātou e koe hei totohenga mā o mātou hoa, a e ka taina ana mātou e o mātou hoariri. Whakahoki ake mātou e te atua o ngā mano, kia mārama mai tau mata, a ka ora mātou. Waiho tau ringa i runga i te tāngata o tau matau, i te tama a te tangata i whakakahangia e koe mau. Pēnei e kore mātou e hoki atu i a koe, whakahauorangia mātou, a ka karanga mātou ki tō ingoa. Whakahoki ake mātou e ihoa, e te atua o ngā mano, kia mārama mai taumata, a ka ora mātou. Kia whakakororiatia te matua, te tama, me te wairua tapu, ko te ritinga ia i te timatanga, a tēnei anō i nāianei, a ka mau tonu iho, ake, āmine. A reading from Romans chapter 1, beginning at verse 1. This letter is from Paul, a slave of Christ Jesus, chosen by God to be an apostle and sent out to preach his good news. God promised this good news long ago through his prophets in the Holy Scriptures. The good news is about his Son,
In his earthly life, he was born into King David's family line, and he was chosen to be the Son of God when he was raised from the dead by the power of the Holy Spirit. He is Jesus Christ, our Lord. Through Christ, God has given us the privilege and authority as apostles to tell Gentiles everywhere what God has done for them, so that they will believe and obey him, bringing glory to his name. And you are included among those Gentiles who have been called to belong to Jesus Christ. I am writing to all of you in Rome who are loved by God and are called to be his own holy people. May God, our Father, and the Lord Jesus Christ give you grace and peace. Hear what the Spirit is saying to the church. Thanks be to God. He's going to do wide. Oh. No, what's she doing? I don't know what this is. Okay. Oh, she's doing it. The Holy Gospel according to Matthew chapter 1, beginning at verse 18. Praise and glory to God. This is how Jesus, the Messiah, was born. His mother Mary was engaged to be married to Joseph, but before the marriage took place, while she was still a virgin, she became pregnant through the power of the Holy Spirit. Joseph, to whom she was engaged, was a righteous man and did not want to disgrace her publicly, so he decided to break the engagement quietly. As he considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream. "Joseph, son of David," the angel said, "do not be afraid to take Mary as your wife, for the child within her was conceived by the Holy Spirit. And she will have a son, and you are to name him Jesus, for he will save his people from their sins." All of this occurred to fulfill the Lord's message through the prophet. "Look, the virgin will conceive a child. She will give birth to a son, and they will call him Emmanuel," which means God is with us. When Joseph woke up, he did as the angel of the Lord commanded and took Mary as his wife. But he did not have sexual relations with her until her son was born, and Joseph named him Jesus. This is the gospel of Christ. Praise to Christ the Word. E noho whānau. Nō ki te hōnore kei te kaufautia i tēnei ata, ka timata au i taku pēpeha. E tuaki nei te ure o Witene Hotukara Koesha Hoki he Ngāti Tarara, Ngāti Pākehā. Ōku marae ko tātai hono tētahi, ko waipapa taumatarau tētai atu, ko kia piritahi ke rungi te mautere o waiheke tētai atu. Ai, whakapapa. Matthew, who begins this New Testament for us, prior to what I've read in the gospel here, gives the whakapapa of Jesus. Whakapapa is an important part of knowing who you are and to whom you belong. Jesus' lineage comes from the line of David. One of the first things I learned in Te Ao Māori is that you do not ask someone what their name is. Te pātai nei, nō hea koe, whereabouts are you from? I've had a lot of occasions to watch our pihopa kito, i te wā o te hui, i te wā o te karakia, i te wā o te akomanga. E kōrero hia, e whiriwhiri ia, e whakarārangi hia i aia, e tui ia nā tangata ke wainganui o te whakapapa. He'll say, "Oh, I know you and your auntie, and she's from this place, and
that's the son over there of so-and-so that I went and helped to bury that whānau member. I married this person together and he will bring us together into a whānau kotahi, kei rungi te whakapapa. We understand whakapapa, it's important. We also have a spiritual whakapapa whānau. We are adopted into the whānau of Christ. We are all children of God, those that have accepted Jesus as our Lord and Saviour. We belong. We have an inheritance. Our Father is the owner of cattle on 1,000 hills. We're quite wealthy, actually. We're brothers and sisters in Christ. We are a whānau kotahi. He tinana kotahi hoki. Matthew then goes on to speak in this gospel about this is how Jesus, the Messiah, was born. It's like a child coming to you and asking, hey, Mum, what was it like when I was born? Dad, tell me the story about when I arrived. Can be quite a personal thing. This is the way in which Matthew explains to us. He then talks about Mary, who is a virgin. She's engaged, but she's actually pregnant. Nā te kaho te wairua tapu tērā, ka mārama tātou te kōrero te pūrākau. Heoi I taua wā, that's an unmarried, unwed young woman who's pregnant. All this occurred to fulfill the prophecy spoken about in Isaiah, our earlier reading. The sign, God is with us. Immanuel. However, let's pause and examine the human aspect of this story. There's Mary and there's Joseph. Joseph, explained to us as a righteous man who's considering to break off the engagement because he's looking at Mary and going, We're all human. Mary and Joseph were human. Although he didn't want to disgrace her publicly, it was still seen as a disgrace. We're talking about I roto I te kōpū o te wāhine rā, a mere, tō tātou ātua, a ihu karaiti rā. He oi, I ngā whatu tangata, ka te tiro atu, a little bit disgraceful. These are two humans facing real human issues, like us at this time, right now, today. Perhaps we're facing financial issues, trying to buy every present for every person in the whānau and ticking them all off your list, and feeling like you might have to go into debt to do so. Real human issues. Relational. Auntie's turning up for Christmas, don't really want to talk to her, or you haven't talked to her for so long she's not turning up for Christmas. Perhaps it's an illness in the whānau, or it's your first Christmas without someone that you love that's passed away. Real human issues. This is where I go to the psalm, the lament of our psalmist, that we fall away from God, the God of our salvation, and trust and rely on our human ability to fix that financial situation, to get out of the uncomfortable relational situation, out of our predicament in our own strength. Joseph was there. He was considering to break the engagement. That's what he felt he needed to do. The cry that we hear in this psalm, which is repeated and repeated and repeated again. We hear it twice in our reading, but it's actually threefold in the full psalm. Turn us again to yourself, O Lord God of heaven's armies. Make your face shine down upon us. Only then will we be saved. Whakahokia. Turn us again to God. Now, how do we get there? Isn't it just we're there? Often, if you're a bit like me, it may be that it has to get a bit worse before it gets any better. And by worse, I mean the hole's a bit deeper, the tension's a little bit more intense,
until I finally go, God, I give up, I can't actually do this. And I think that's where the turning to God comes, the point. It's not us anymore. We have to turn to the good news found in the Romans reading today. The good news that Paul writes about. God promised this good news through the prophets. The good news is about his Son. The Son that's born in a manger. Have a look at Our Lady's Chapel. It is beautiful. Sit in there. Contemplate. Think about the baby from Mary, our Lord and Saviour. It's the good news that comes into the midst of our real human issues. Shown to be the Son of God through resurrection, through the power of the Holy Spirit. That power alive in us now. The power that never leaves us or forsakes us. The Holy Spirit that is our constant counselor and comforter. The promise is not that life will be without struggles or stresses or trials or tribulations. The promise is, the good news is, that the Son of God, Jesus Christ, the baby born in the manger, will always be with us to take us through to the other side. We're never alone. Emmanuel, God with us. That's the hope. That's the joy. That's the peace that comes upon us at this time of Christmas as we remember the birth of our Lord Jesus Christ. Joseph needed an angel to intervene. He wasn't strong enough. None of us are strong enough to fix or change circumstance. When we turn to God, and at times in your dreams you may get an angel too. And that's what spoke to him. Take Mary as your wife. And he did. The faith is to believe that God exists, that he is real. The hope in Christ Jesus, our Saviour, the good news. And to trust that he is always here with us, especially at this time of his birth. Nō reira whānau, tērā taku kouwhau I tēnei ata. Mauri ora. Mauri ora ki a koe hoki e taku tuakana e Whaeroi. Thank you for reminding us to turn again, daily let us turn again to the Lord who gives us rest. Ngā mihi anō. Let us be upstanding tātou for the declaration of faith, our tikanga whakapono. Ko koe te atua tapu te tino, nau te mana te ihi, nau te ao te mauri, nau te katoa I te rangi te whenua ko koe tonu. Ko koe te maramatanga o te I te ahora koe I roto I. Kia puta ke tautama ko I hu. Hei pautoko manoa mo te ao ko koe tonu. Ko koe te wairua, ko koe taku, ko koe taku oranga. Ko koe tonu rā, ko roria,
And as we stay standing, let us together pray our inoi. E te atua kaharawa, nau i... o mātou ngākau whakatahu, o mātou murua. Whakarongo ake. Living God, you called your people out of Egypt and gave them covenant. Prepare our hearts to hear your call so that we may receive with joy your gospel of your Son and be your faithful people now and forever. Amen. Kia ora. Stay standing, please, for our waiata, another waiata. As we have the prayers for the people. Ngā inoi taka wainga o te iwi. Ngā inoi taka wainga me ngā whakawhetai. Kia whakapaingia koe e te asua ora tonu. Kia koe te whakamoimiti, te kororia mō aki tonu atu. E te māsua i te rangi whakarongo kia mātou inoi kia whakakotahisia tauhahi. Mei ngā mātou kia kotahi kia whakapono ai te ao. Mei ngā ngatanga sakasua o te hahi kia mahi kia koe i runga i te ngākau pono i te ngākau iti. Ki te aho ai te aho o te karaiti i roto i a mātou. E maumahara ana mātou ki te hunga kua mate. I te mātua, ka tuku atu rātou e mātou ki oringa. E whakapai ana mātou ki a koe mō au hunga tapu katoa kua uru atu nei ki tō kororia mutunga kore. Mei ngā mātou kia whai wāhi ki tō rangatiratanga i te rangi. Tīsiro ata whai ki te hunga e pēhia ana te māwiwi, e te pauri, e te raru rānei.
I raro i taumaru whakakahangia rātou. Titiro atawhai ki o mātou kāinga whānau hoki. Mei ngā kia tuawai tō aroha i roto i au mātou nākau. Me ngā mātou kia aro ki ngā mea e masi ana e o mātou hoa tata. A whenatia mai mātou kia kotahi ai i roto i ngā hari i ngā māwiwi o te iwi. Tō haina mai tau wairua a arahaina hoki te hunga kawe tikanga i roto i ngā iwi o te ao. Arahina mātou ngā iwi katoa hoki i ngā huarahi o te tika o te rangi Māori. Whakakahangia te katoa e minita ana i runga i te ingoa o te karaisi. Mei ngā mātou kia hihiko ki te kaupau i taurongo pai. Tātou ka inoi puku mō ngā mea e masia ana e tēnā e tēnā. E te atua, te whakawhesai te whakapai, te whakamoimiti ki a koe. I aro mai koe ki a mātou te tahuri asu nei. Me sea kia pua wai te aroha i ngā inoi mātou ki a koe. Kororia ki a koe. In a moment, we're going to share the peace together. I've seen that the offering has already been collected. So if that's already fully taken place, then you can bring the offering up as we share the peace. Kia whakapainga ati karaiti te ariki o te rongomau. E tūraki nei I ngā tau ārai o te wehe. Kia tau te rangi Māori o te atua ki a koutou. Kia whakapainga ati karaiti, tui tui nei a tātou, I roto I te rongomau. And today, let's share a sign of the peace with each other, given that for many of us, it will be perhaps our last opportunity to do that before Christmas. So please take this time to share a sign of the peace with each other. Kia ora. It just gives me time to do the... Never goes short, does it? I'd go, yeah, wide. I mean, just even... Yeah, no, it's too. It's too already consecrated. Already done. Okay. And who's assisting in distribution? You are? Perfect. Yeah. Both of you? Yes, Yep. if needed, yep. Yeah, good. We will need both. Cool. Yeehaw. I love this, the vision of what we're going to be. Every Sunday. Yeah, but we're doing the wine and white fish and pork, we're doing the last one. That's the reason why. That's enough Christmas cheer. Hoki ki a koutou turu. If you can return to your seats and we'll continue our service.
He waita? Just start reading it. Tēnā koutou. Let's return to our seats and we'll continue our service. In this time of Advent, we do celebrate the light coming into the darkness, God with us. We look forward to his return, and there'll just be one variation in the Great Thanksgiving, which may or may not be up there, but just run with it when we get to that point. And you can remain seated for the Great Thanksgiving. Te whakawhetai nui. Kua ara te karaiti, he pono tonu, kua ara ia. Whakareia o koutou ngā kaukitarangi, kei reira nei te karaiti, kei tōna haurewa tapu, kia whakapaingia te atua, he mea tika, kia tāpai e te whakapai, te whakamoemeti. Ko ta hari mō tō mātou whakaoranga, e te atua o tua whakarere, ki te tuku whakawhetai ki a koe, i roto ia ihu karaiti. Pāoho ana tāu kupu, ki a te ahu ta mārama, nā ka mārama, e te ahu tonu nei tau māramatanga i roto i tō mātou pauri, nau i pau ta mauri ora mō ngā mea katoa, nau hoki mātou i waihanga, ki ta whakarongo ki tāu kupu, ki ta mahi i tau i pai ai, ki a ika ai ki te taumata o tau aroha, hea mea tika ki a whakapaingi a koe. Nau i tono mai tau tama, hei ara whainga mā mātou, hei pono e mana kohi ana e mātou. Tēnei ia te haere mai nei, hei tāroe i te riri, hei hoho i te rongo, ko te karaiti, te puaotanga o te ata. I tukoa mai e koe i tāu tama, kia whakamatea hei toa i te ora, hei wewete i o mātou hara, kua unuhia o mātou he e tōna ripika. I tonoa mai tō wairua tapu, hei whakakaha, hei arataki, hei whakatūpato, hei whakahau i tāu hāhi, wai hoki i tēnei rōpū whakātu i karapote nei a mātou, ko tōna ritiki ngā whetū, tētai e te tatau, ka whakamoemeti mātou i rungi i te ngākau aroha, i te ngākau hari, mau i waihanga, i karanga i a mātou, e te atua tapu rawa, mahi tohu, tino tapu, tino tika, nou te karoria, nou te purotu, karoria ki a koe, e te atua, te rongarawa, te atua mahaki. E te tino tapu, ka whakapaingi a koe, i roto i tāu tama, i tohu nei ki te horoi, i ngā wai o āna ākonga, te tohu o te kaimahi tūturu. I te poi mo i tōna matenga, ka tango ia i te taro, ka tuku whakawhetai ki a koe, ka whawhati, ka hoati ki āna ākonga, ā ka mea tangohia kāinga, ko tōku tinana tēnei, ka hoatu nei mō koutou, meinga tēnei, hei whakamahara ki a hau. Ka mutu te hapa, ka mauia i te kapu, ka tuku whakawhetai ki a koe, ka hoatu, ki a rātou, ā ka mea, inu mea tēnei ko ōku totu o te kawanata hau, i whakahekia mōu mō te katoa, hei murungahara, meinga tēnei, hei whakamahara ki a hau. Nō reira mā tēnei taro me tēnei waina, kei a monahara mātou ki au painga ki a mātou, tātua o ngā wā katoa, e maumahara ana mātou ki tāu tama, ka whekawhetai mātou, o tōna whakareanga, koi taunga kaunga mai, ka whakamana mātou mō tōna whakareanga, ka tūmanako ki tōna haerenga mai i runga i te kororia, i roto i aia, ka mau tonu mātou ki a koe. Whakahange i o tō wairua tapu, mea tia tēnei taro ko te tinana tonu, tēnei waina ko ngā toto tono o te karaiti, kia tūhono ki tōna tinana, kia uai mātou ki roto i te akapono. Ka aru mātou i a te karaiti, tui a mātou, tui a ki te mamai, tui a ki te tūmanako, tui a ki te ora.
Kei a koe te tapu o te rangi, te orokoanga rāno o te ao, te tīmatanga, te otinga, te arapa me te omeka. Kei a koe te whakapai, te kororia, te aroha, i tēnei rā, i tēnā rā, mai a mātou, mai te katoa, i konei, i ngā wahi katoa, āmine. Ko aka nei tātou, e tō tātou ariki, ka waiata tātou. E tō mātou matu i te rangi, kia tapu tō Te tinana o te karaiti, I whatia mō tātou, ko ia te taro o te ora. I maringi ona toto hei murangahara, kua ara mai te karaiti te mate. Haere mai, I te kāhui ati atua, tangohia e nei kairangatira a te karaiti.
Kara mai koutou katoa. Living in
and life might be so confused. Yes, yes. But when you come back home, God is gonna fix it for you. Oh, He is saying, oh, that He wants you to do is come home, come home, come home. I got to tell you to come home. This is where you belong. Please, come back home. The door is always for you, it's always open. Come home. Please, won't you come back home? Please, where you belong. Yeah, the lights are still burning, and there is food on the table. There's food on the table, and the family is waiting. See, we've been fasting and praying. For you to come home, come home, come home, come home. Jesus is waiting. Come A koe? Tō hono? Just me mana. Ko tai mai te wā. Yep. Tika. Titiro, tēnei ringotu a haere atana ki te kare ki a mihi nare. Like, ai, mahi tika ana. Mai tika ana. Mihi tū ne. Asked to bless. Ooh, I've been asked to bless a large number of taonga. And Whai Hitoraka, would you be happy to come forward? And I'm going to ask her to hold he maha ngā taonga. So I'm going to ask Whai Hitoraka to come forward, and she's going to hold these as I bless them. So I ask you to hold all of them. Actually, there's so many out there. Maybe. Can we have her come forward too? Yeah, that's all right. Yeah, and then you can hold some and she can hold some, eh? Yeah, or Tommy. Can we hold Tommy Yaka and Yaka? Oh, yeah. Because some of these tongs, For them as well, eh? you know, it's for Ngāti Pūrau. Oh, okay. So we're very adjustable people, and so Matua Tom Whaingarangi, Whai Hitoraka has asked if you'd be willing to come forward and hold some of these as well, because there's quite a few of them, and some of them apparently are going to Ngāti Parau, so she'd quite like for you to come forward as well. I just want to make clear this wasn't my request. So yeah, I'm not in trouble later. So. I'll ask if you will hold some of them, and then I'll just bless them all, eh? It's just there's too many to fit in one person's hands. I'm supposed to steal them. This is awesome. Look at that, it's beautiful, that one. It doesn't, yeah. I came prepared too. So if I can think, if I put two in that hand, if that's okay, and then two in there, and I think I'll just make sure that that's all of them. Thank you. Alright, ki ino tātou. Te atua kaharawa. Kei a koe te mana, te tapu, te uhu, e te wehi. Ki a koe te whakamoemiti i ngā wā katoa. Nō reira e pā whakahangi i o tō wairua tapu.
hei whakawai I nei taonga, maha. Te ingo o tō matua, te tama, i tō wairua tapu, a ka tonu atu, ka mitu. So should we pop them all back here? Yeah, that's right. Yeah, we'll just leave them on the altar for now, eh? Ka pai. There we go. Kia ora. Ngā inoi mo muri I tāpa. Whakapaingia te atua e whakamina nei I tātou. Whakamoemetitia te atua ko katahi nei tātou. Whakapaingia te atua e hohau nei I te rongo. Whakamoemetitia te atua ko ia te tūmana ko te herekore. Whakapaingia ia ko hora nei tāna kupu. Whakamoemetitia ia ko ia nei te aroha. Whakapaingia ia nāna nei tātou I karanga. Waihanga tia mātou, ki a rite ki tō ake te āhua. Mana kohi e te atua a mātou whakahere, whakamoemeti, ko tāu raurau, ko tāku raurau, ka mākona mātou. Ka koe mo te pānui. Ka pai tātou, he wā pānui tēnei. If you have any notices for the hapori, for the community, please feel free to come up now. I'd like to start just by extending the invitation for a humble cup of tea across the way at Tātai Hono, Whai Muri I tēnei. After this, please feel welcome. Please come and let us sip some tea together. Ka pai. The other thing I wanted to point out was our Christmas Eve service. At the back of our pānui, you'll see that there. Just a quick amendment of the time, it starts at 10:30. Ka pai, 10:30 is the start. If you come at 11:45, you'll be a little bit tardy. Come at 10:30 instead. Ka pai. Are there any other notices? Yes. I'll come over here. I have a couple of notices to share. One of them is that I was away for my examination for my doctoral thesis over in Oxford, and I'm still waiting to hear the official outcome. I believe that it went well. Such beliefs don't always turn out to be entirely well-founded, but I've been told that I will hear this week, hopefully, about the result. So if I could invite you to pray earnestly for a good result, that would be a wonderful thing and a great help to me and encouragement to me. And I'll let you know at the Christmas Eve service how it all went. I'll be there. Definitely encourage you to come along. It's the end of a large sequence of work as well. Well, I hope it's the end. That's the result that I will find out. It might not be the end. But you especially want to pray, because if my wife hears that it's not the end, I might be in a great deal of trouble. So that's one thing. And I just wanted to mention that here because I appreciate your willingness just to allow me to be away to get that done. It meant travelling over to Oxford to have the examination in person. They're big believers still in doing things a tinana. They had the pandemic for 2 years, and you thought they'd be used to doing things online, but apparently it's back to the way it was. And so I had to go all the way across there just for a 1-hour session with them on the examination. But it's really 5 years of work, so I'm hoping that that comes to a good conclusion. The other notice I wanted to give is that I'm going to send out some opportunities by email to have a couple of hui before we start with our normal services again. So we're going to have a break. There's not going to be a service here on Christmas morning because we'll have our midnight service on Christmas Eve. If you want to go to a service on Christmas Day itself, there will be a service held at St. James in Mangere Bridge, and that's the one that we're offering for Tāmaki overall. So on Christmas morning, St. James Mangere Bridge, the details will be up on Facebook of that. And then during January, there will just be one service per Sunday, and then we're going to begin again with the regular pattern of things on the 5th of February, Sunday the 5th of February. Now before that, because we've had some experimental things, and I have to say from my point of view, some of the experimental things have worked, some of them need more organisation, and some of them even I would quite like to change. So I want to hold a couple of hui towards the end of January to try and map that out. And so one of those will be around the services, particularly here, and one of them is going to be a hui particularly around the liturgy. So the one around the liturgy
I'll invite people to. The one around the services here is particularly for the community of Te Anatapu, of Holy Sepulchre. So if that's reasonably clear, there's obviously a connection between those two, the services and our pattern of liturgy. The one around the liturgy, we're also going to do in cooperation with Te Takiwā o Manukau, so with the Manukau people. And we want to arrive, my goal is that we'll arrive on a consensus around what we do for a traditional style of service and what we do for something around our kōrangaro, our more contemporary pattern. So we'll try and tighten things up, and then we can plan the whole year out in confidence that we're at least in enough agreement to finish the hui. Doesn't mean perfect agreement, but in enough agreement. So we'll do that in January so that we know that we'll hit the ground running on the 5th of February with a special service. And my intention is that our 5th of February service, because it's right in the middle of the Waitangi proceedings, Waitangi Day proceedings, I want us to have a good focus on that as part of that service. So we'll look forward to that together. I'll probably think of another announcement I should have made later, but for the moment, kua mutu au. I'm making Adam work hard on the different microphones. A blessing for the season of Advent. Christ, the Son of Righteousness, shine upon you and scatter the darkness from before your path. And the blessing of God Almighty, Father, Son, and Holy Spirit be with you and remain with you now and forevermore. Amen. E tū tātou mo tō tātou waiata whakamutunga. haere I runga I te rangi Mārie. Āmene, ka haere mātou I runga I te ingoa whakaraiti. Gloria I te atua. Ara mai mo te kaputi. Tātai hono.